Umnotfo wakuleli wente ncono kunaloku bekulindzelekile kule kota yekucala yemnyaka. Mengameli wele Namibia Geingob uphefumulile mayelana ngekwebiwa kwemali yemengameli wakuleli Ramaphosa lekuthiwa beyiseplazini lakhe leliselimpopo. Bathanzi belibhola letinyawo kuleli bangalindzela umdlalo lomuhle ngalesikhathi ibafana bafana itfolana eTulu neMorocco ngalesine kumqhudelwano we-Africa Cup of Nations. Kanti ke kunengi lokulindzeleke kumdlali we-Cape Town City Khanyisa Mayo. Nine balomudze nine balomuhle saphindze sahlangana futhi etindzabeni telulwimi lesiSwati la ku SABC 1 asinibingelele emakhaya. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatholakala ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Umnotfo wakuleli wente ncono kunaloku bekulindzelekile kule kota yekucala yemnyaka. Imininingwano yeliphiko letelubalo ikhombise ukuthi imali lengeniswa yimikhicito yakuleli yenyuke nga 1.9% kuletinyanga letinzatfu tekucala talomnyaka. Lokhu kulandzela kwenyuka nga 1.4% kule kota yekugcina yanyakenye. Umkhakha wetekhicita ubonise kukhula lokumangalisako ikakhulukati kumkhicito yepetroli, imikhicito yalokusamuthi kanye neplastiki. Bosomnotho bakumukele lokukhula lokungasinga kwemnotho kepha kukhona ke labo ukhombile ukuthi kameta lokukhula kwalomnotho lokufaka ekhathi kujubeka kwemandla agesi nalokunye. I-Stats SA ithi kukhula kube khona ukuthi emikhicito tekuthengiselana tekupheka nakutekuvakasha kanye nededi imali nemkhakha wekulima ukhule ngenxa yokukhicita kwawo lokukhulile. Kepha umkhakha wasetimayini awukendi kahle njengoba kwehle nga 1% ngenxa yokungakhicitwa kahle kweplatinum licheboya kanye negolide. I don't think it's a cause for celebration. I think all it does is tell us that the economy is not collapsing completely. But one must bear in mind that a lot of negative developments took place in the second quarter that we are in right now. Kulindzele ukuthi kwenyuka kwemali emboleko nekwehla kwemandla emali kube nemthelela lomubi kukhuleni kwemnotfo kulelive lokungaholela ekutheni abantu bangakhona ukusebenzisa imali. The first quarter is not looking too bad from a consumer perspective. I think the second quarter is going to be under some pressure. We know that the cost of food has gone up. We know the cost of fuel has gone up significantly. I think that's going to press down on consumer confidence, and that means that people will, apart from needing to spend more on food and fuel, be spending less on more big ticket items like appliances and vehicles. Njengoba ikota yesibili kulindele ukuthi ingendi kahle bahlati bathi lokusho ukuthi ludzaba lokusolakala kwemisebenzi lusetha uba inkinga nalokutako kungendi kahle kwemnotho kulelive kulindele ukuthi kuchubeke njengoba lokwendiwa dindwe litifaka ekhathi nalibi lisemkhathini weUkraine neRussia njengoba lembithi kametate kuhwebelana. Luphiko lwetibalo kuleningizimu Afrika lumemetele kukhula kwemnotfo nga 1.9%. Sinibutile ukuthi ingabe kunamthelela muni kukhula kwalomnotfo kuwe. Tindzaba letimnanzi leto kusho kona ukuthi sukela live walivula president kulesimo lebesiphila kuso kusho kona ukuthi live seliyabuyela esimeni sakhona. Ngiyacabanga ukuthi nemathuba emsebenzi bantu labanyenti kakhulu batawutfola. Akunamthelela next kum, akunamthelela kuzophinda kufana kusafana msasazi into enzeka kunomthelela kwabaphezulu kwabontamo olukhulu phezulu osezimali. Ukukhula komnotho kuyindaba ezinhle kakhulu. Kusho lokho ukuthi kunamathuba omsebenzi azovuleka noma avulekile. Okusho ukuthi ke abantu abaningi bazophuma endlaleni ngoba ukusebenza komuntu oyedwa emndenini kusho lukhulu kakhulu. Yize ke singakuboni uma ngabe upetrol usazoqhubeka nokumbeqolo. Ukukhula komnotho 1.9% awenzi umehluko. Ungcono ukuthi ukukhula kwawo kuletha amathuba emisebenzi manje kuyafana imisebenzi ayikho. Ngizwa ukuthi ke isibalo sezemnotho zinyukile kepha lokho akusizi ngalutho thina ngoba ke amaholo wona ahlala kunjalo. Umnotho noma ngathiwa khona okuncane ukuthe chatha wenyuka kuwona. Kuthatha isikhathi eside ukulinga South Africa azabona umehlungani ngoba indlela izinto ezenyuke ngakhona upetrol inyukile ukudla kwenyukile leyo nto le ngeke izivele yenze overnight. So nje ngingakusho mina hayi lokho kwenzakalile hayi angikuboni kusanomthelela ongawenza manje.
Lena imibono yebabukeli iSABC ngeke yethweswe ukuthi iphendulela ngayo. Mengameli wele Namibia Ngob sewuphefumulile mayelana nekwebiwa kwemali yemengameli wakuleli Ramaphosa. Kuthiwa Ramaphosa wacela lusito kuGeingob ukuthi kubanjwe letigilamkhuba leticekeze deba imali eplazini lemengameli Ramaphosa lebekusolwa ukuthi taseNamibia. Leli plazi licekezwe eminyakeni lemibili leyengcile. Lona bekadza ngumphathi wetebunhloli Arthur Fraser uvulele mengameli Ramaphosa licala lekufihla lendzaba yekulahleka kwemali lengetulu kwetigidzi $10 semelika. Ever since I took office, I'm in touch with about 14 presidents. We don't go through secretaries and so on. We just call each other like this. Mengameli waseNamibia Ngob ukubeke ebaleni kwacaca ukuthi uyathi ngiludzaba lolutsinza bugebengu lapho khona abantu belive lakhe basola ngocekeza eplazini lamengameli Ramaphosa eLimpopo kuleminyaka lemibili leyengcile. Ngob uthi akakaze endele umuntu bubele tsite. So I don't know what favor I would have done anybody. So let's see it. Let them bring it up in the court. It's going to be in a court. So let's not divert from this. It's a big issue. It's true, but I didn't come for that here. I wanted to account to the sovereigns about the mission I undertook with my colleagues. But other issue, yes, it will come up in the courts. Mengameli Ramaphosa uthi umsula kuloludzaba njengoba athi akakaze ebe imali yabakhokhi benzela kulelive. Kepha lo mhlati wetepolitiki uthi betemthetho kumele balufakele tibuko loludzaba njengoba kulicala lelisetulu. The fact that the criminal case has been opened in such a high-profile case in which the president stands accused and based on serious allegations of irregular activities, law enforcement agencies, yes, should be involved. Kusenjalo lamavela amabili lekule Namibia nalelive leNingizimu Afrika ayachubeka nebudlelwane lobuhle. Mengameli Ramaphosa uphinze wagcizela ukuthi utawusebenzisana nalabo labaphenya ngalolu dzaba. Umholi we-EFF Julius Malema uthi kunalobunye ubufakazi ngetinsolo letibukene nemengameli Ramaphosa mayelana nekushushumbiswa nekuthengiselana ngemali lengcolile. I-EFF ikhiphe ivideo lekhombisa emadvodza lamabili agcekeza iplazini lemengameli lelisephalaphala eLimpopo lapho kusolwa ukuthi kwebiwe itigidzi temarandi. Malema uthi bafuna mengameli ahoce kulesikhundla sekwengamela live kute kuphotfulwe luphenyo. Izinkinga zikaMongameli Ramaphosa zisekude ukuphela. Ukugqekezwa eplazini lakhe ephalaphala sekuvule inkinga eziningi kwezombusazwe kanye nezomthetho. Umholi we-EFF usola uMongameli Ramaphosa ngokuba ziningi izigemeko akuzona zokushushumbisa imali eNingizimu Afrika. There's more that these people have been doing in this country, bringing money illegally, engaged in money laundering, in illicit financial flows without being held accountable. EFF ithi ithambise imibuzo eParliament lapho umongameli kumele ayiphendule khona ezinsukwini eziyishumi ezizayo. Lembuzo ifaka ngokuthi imalini eyantshontshwa eplazini lakhe uRamaphosa ingamarandi noma ingamadola noma zikhona yini ezinye izindawo lapho umongameli Ramaphosa afihle khona imali. Ukuya phambili uRamaphosa uzoba nenkinga zokukhuluma eParliament njengoba iEFF ithi isizomthatha njengoba yathatha umongameli uJacob Zuma imvimba ukuthi akhulume nesizwe. We will treat him the same way we have treated Zuma. He must leave the office with immediate effect because he has not respected his oath of office. Mengameli Ramaphosa ngolesine kumele akhulume eParliament efake izabelo zemali ezosetshenziswa eofisini lakhe. iEFF ithi angeke imvumele ukuthi akhulume. Ngingusamkele Maseko ngibekela indaba zeSABC eGoli. Kuqhubekela embili nalendzaba asamukela umhlati wetepolitiki lotimele Mpumelelo Mkhabela. Kafishane Mkhabela chaza ukuthi lelicala lelibukene nemengameli Ramaphosa linemthelela lonjani embusweni wakhe njengemengameli. Sibingelele msakade sibingelele nakubalaleli beligqapho lesive. Kunele ngakubala msakade la lengathi imithelela le
evelako la ngalesigameko lesivelele Mengameli naleti solo lebambeke tona kokuqala ngibona kwangathi isithundi sakhe nesithundi selehhovisi lakhe kuyawa kuthi kuyehla msakade kwesibili uthembaka kwakhe esiveni njengemuntu lo njengemholi lungahambisani nenkohlakalo lolwa nebulelesi eveni jikelele kwangathi nako sekuyehla kancane esiveni ukuthembeka kwakhe akusesizingeni lekumele libe khona njengemhleli ophethe lelive kwesithathu sithundi sakhe umsakade asikahle kakhulu nyalo lokho sekuvule indlela ukuthi ahlaselwe uMengameli so ngalamanye amagama letinsolo labe kwadona sethi ngimvula ndlela kulabo labaphikisana naye ngaphakathi kweANC nangaphandle kweANC ukuthi bamhlasele uMengameli ngesizathu sokuthi bathi akaphathanga kahle kuleti indlela takhe enda ngayo amabhizinisi wakhe. Ingabe umthetho unemandla langakanani njengoba asengumengameli lo sesihlalweni uma abukene nemacala ekushushumbisa imali kanye nekuthengiselana ngemali lengcolile? Into lebaluleke kakhulu msakade kuloko ukuthi umthetho osekelo welive uthi sonke siyalingana ngekomthetho. Mina nawe naMengameli sonke siyalingana kude umthetho ngakho ke kubalekile ukuthi uMengameli naye ahloniphe umthetho especially futhi njengoba uMengameli kumele ukuthi abeke isibonelo esiveni sonke sokuthi imithetho uyalandela so imithetho lebalekile la leMengameli angahle ahlatshwe ngayo ukuthi mhlawumbe uyiphulile imithetho lo uhambisana nentela i-tax nemithetho lo uhambisana nekuhamba kwetimali tangaphandle foreign exchange nemithetho lahambisana nokuphenya abantu ngendlela lengekho emthethweni sivile la ukuthi labanye basolwa lababanjwa lapha kuleli plaza lakhe ngekugcekeza baye bashadwa lokunye futhi mhlambe lokungase kuphazamisa uMengameli ngokukhohlakala ngoba lenye into lasolwa ngayo la Mengameli ukuthi ngathi kukhona abantu laba badalwa imali ukuze ukuthi bangakhulumi ngalendaba ukuthi kukhona imali le eplazini lakhe so kutamthetho umsakade ngibona ukuthi le mithetho leyo ngiyo lengathi kakhulu itathu kumsinda uMengameli. Asibonge Mkhabela isikhathi sakho. Siyabonga. Umpumelelo Mkhabela lomhlati wetepolitiki lotimele. Bomnkantjubovu labalwelwa inkululeko bagceke elitiko labomabuyembini ngekungabeseki emasosha labomabuyembini akhala ngetindlu imfundvo impesheni kanye nekunakekelwa kwetempilo angetulu kwa 260 emasosha labomabuyembini lebalwela inkululeko bekadze ahlangene nelisekela leMengameli David Mabuza esikhundleni sakhe njengasihlalo welithimba leMengameli lelijunjwe ukuthi libukane netinkinga tabomabuyembini embombela eMpumalanga. Bavakalise inthukuthelo yabo labo bomnkantjubovu labalwela inkululeko bafuna tindlu kuhlomula etinhlelweni temfundo lemndeni yabo ukuthuthukiswa kwamakhono okuqeqeshwa nekuthola isitulo lempilo bathi nobe kwasungula litiko lebuyeni indzaba leTindzaba kepha kusede lokwendekile. There are many issues that affect the military liberation war veterans around the country which has affected us for more than 20 years. It seems that is even after our liberation, we have not been considered by our ruling government. Kude kungabata ukuthi lo mkhankaso Mabuza wekuvakashela bomnkantjubovu tawuletha tinguquko. Sifunda seMpumalanga sivakalise ukuthi sitawube sekela bomnkantjubovu ngetinhlelo temkhandlu weluleka ndvunankulu ngabo. We as government aid their reintegration to normal life post-military service. Mabuza usimaseta usebenzisana namatiko lahlukene nohulumende wesifundza kunophiza inhlelo tekuthola tisombululo. We started our task firstly by meeting all the associations. It took us a long time, but we managed. We got to understand all the problems. Mabuza usisibalo sala bomnkantjubovu kubonakala ngathi senyuka lapho khona before singabe siyehla. Kanti ke nolithemba ukuthi ihlelo liqinisekisa labo lekufanele bahlombe litohanjiswa ngokusheshsha.
Ummeleli wemsolwa wesihlanu ecaleni la Senzo meyiwa usole fakazi wekucala wembuso ngekuphatamisa ubufakazi. Advocate Zandile Mshololo uphenya ngemibuto Sergeant Thabo Mosiwa utshele inkantolo ukuthi wafakaza bufakazi labucoca endzaweni yesigameko kuphela lapho kwabulawa lesihlabani sebhola ngelilanga lelilandzelako. Mshololo usola ukuthi kukhona lokwendiwa endzaweni yesigameko ngenhloso yekuphatamisa ubufakazi ngembi kwekuthi kubikelwe emaphoyisa. Imininingwane leyaholela ekushoneni kwarozini bafana Senzo meyiwa nga-2014 solo yabukisiswa yalandzelelwa enkantolo ephakeme ePitoli. Solo acaca ngalokwenteka ngekhathi endlini nina wakheli Khumalo Foslorus lapho khona umbuso uthi kwaba sigameko sekubanjwa kwenkunzi lengazange sahamba kahle kepha abameli bebasola bakuhlebile ukubaveta indlela indzawo yesigameko leyayingayo. Ummeli wemsolwa wesihlanu ufunze ubufakazi lobuchaza ngekuhlandwa nekucoca kwetindlu endzaweni yesigameko ngaphambi kwekufika kwamaphoyisa. When my mother was asking that why Mapiri was tidying up, she responded that she doesn't want people to see that they were drinking. Fakazi waqala wembuzo Sergeant Thabo Mosiwa ubutwe ngekuthi yini la kubona nakefika. Is it not because the crime scene, remember earlier on Mr. Musia, had been cleaned by a witness who arrived at the scene before you arrived? I cannot answer that. Inhlavu lekusola ukuthi ngiyole yabulala Senzo yatholakala endzaweni yesigameko kepha ummeli wemsolwa ubutwe ukuthi iyatholakala nini lenhlavu. The bullet projectile that was recovered from the crime scene, it was recovered after the crime scene had been contaminated. It was recovered after you had been there for the first time and did not find it, and only to find it on the second time visit. Advocate Mshololo usole moyiwa ngekulahlisa umkhondvo nakuta endzaweni yesigameko. You were still tampering with these exhibits. That is why you delayed in entering them in the exhibit registry. I do not agree with you on that point because I cannot tamper with the evidence on which I am accountable for. The same evidence on which I have to answer to today. Loludzaba hliselwe elangeni lakusasa emva kokuthi umshini oqopha ungasasebenzi kahle. Nasivakashile izimakethe zetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Lirandi libita 15 rand 34 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 19 rand 24 cents, le-euro libita 16 rand 41 cents, libula libe ngu-1 rand 27 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $1,851 li-ounce, iplatinum ibita $1,009 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $120.72 umphongolo. Bathanzi belibhola letinyawo kuleli bangalindzela umdlalo lomuhle ngalesikhathi bafana itfolana etulu neMorocco kumqhudelwano wekuhlungela indlebe yemave yase-Afrika, i-Africa Cup of Nations eRabat ngalesithathu. Umdlali we-Cape Town City Khanyisa Mayo kulindzeleke ukuthi ahambe etinyathelweni tababe wakhe Patrick Mayo le naye wadlalela ibafana. Patrick Mayo waba nemidlalo lomuhle nga-2004 badlala nayo iMorocco kumqhudelwano Africa Cup of Nations eTunisia. Udimezela kwamayo kule season lephelile ukholele ukuthi atfole indzawo kulicembu lesive bafana utawusebenzisa lelitfuba kutendela umlandvo. Mayo indvodzana lona beka ngumgadli Patrick Mayo lenaye wadlalela ibafana. Patrick Mayo watendela umlandvo kulecembu lesive ngalesikhathi libukene neMorocco lekulicembu lilobukana nebafana kuleli viki. Kulindzeleke ukuthi naye Khanyisa Mayo ende umlandvo lofana nalona wababe wakhe uma ngabe angatfola litfuba lekudlala kulomdlalo. It has been coming, you know, as a footballer, you know, you have hopes and dreams that you would make it, and once you stick to what you know best and that works for you, you know, it will come at any given time, and you just have to be ready for that opportunity when it comes. Mayo ukwamela licembu lesive lema under 17, 20 na 23 labanye badlali lowake wadlala nabo lokufaka ikhathi umdlali weNapoli ledlala ku-Serie A Victor Osimhen batendela ligama kuma league laseDule Europe. Utawudlala
udlala umdlalo wakhe wekucala kuliqembu lesive ngenhloso yokusita leliqembu ukuthi liphumelele ukuguqisa iMorocco liphindze litibeke emathubeni lamandla okutitfolela indzawo Africa Cup of Nations. When you go to African countries, it's always difficult, you know, the atmosphere first, the fans, you know, the intensity that is there, but it prepares you mentally and you gain the experience. Mayo udlale kahle kuliqembu lakhe Cape Town City njengoba liqedze isizini lihlele endzaweni yesibili etafuleni le-DStv Premiership latfola nelitfuba lekudlala komquzelwano we-CAF Champions League. Kuba ingcenye leliqembu lesive kutawusita lo mdlali ukuthi abe nesipiliyoni lesitawusita liqembu lakhe kulo mquzelwano. Asibukele thambembili lomuhla. Umnotfo wakuleli wente ncono kunaloku bekulindzelekile kule kota yekucala yemnyaka. Mengameli weNamibia Hage Geingob so uphefumulile mayelana ngekwebiwa kwemali yemengameli wakuleli Cyril Ramaphosa lekuthiwa beyiseplazini lakhe lelicela impopo. Bathanzi belibhola letinyawo kuleli bangalindzela umdlalo lomuhle ngalesikhathi bafana itfolana etulu neMorocco ngalesine kumquzelwano weAfrica Cup of Nations. Kanti ke kunengi lokulindzeleke kumdlalo weCape Town City khanyisa mayo. Yekucala pha talomuhla asiphindze futhi sihlangane ngalokutako ngemuva kwetitolo simo selitulo siyalandzela.